Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Ubak Francis G. Kashieng berashimti como Mission Director jaga Drug Reduction Elimination and Action Mission berathar ke Sarkar Meghalaya banyakun thama persya ya drug hakakat wai trek unai wing arajar posau oleh banyak kendo yu Menteri Keterangan Social Welfare ba polling do hakam ratrekam sekretariat hakajing keran bak kilat pathai kubor ba Francis Kashieng ulo ong kumurang ba udan gajing sngokia ke bajur bha ye gajing jelai jong udrok hapo ka dengan jela Meghalaya kamtam habaki samla ke bedang syat dang klan ki ngap hau ni jing di besniu bat ha juga por lapen pauru ba udan gajing angnut panyarap ye kajai benriu ban pendo jat ya udrok da gajing kersan lang juga sarkar jela bat ketenat pulet hakajing lang jing tindo ko Mr. Judge dia mulai crunch pang kidon ki issues skap ini nakalian i kuno kwa ban ya chama nakalian jonga ngala ai ki suggestions kuno ki ideas ki ban ila ban ya le te la kam yung drugs kamin issue ko jonga ka dong ba ngashim ti kani ka kam ka bakya ba kam dai ba so ka dai ka bakya ba pala te ngam ngashim ti de banga ngasgo kia ba kani personally ngasgo kia ba ya kani kam de kam men to yang ana men to yang lenga kwa yarap ya ka jai believe jungi ban la pendo yung drugs ti ka kabra ka ngam pa biang hi ngam pa don angnu ka staff ngam pa don ni ngam ai kita hinlong ki maujung thut yang ati ki dipen wit yang ngala court meeting no lasisngi lasha ga dikshti tengah kam matsia pa lasisngi ngala court ki shnong tau ki rongba shnong ki NGOs ki school ki college wat ki riu rongba ki rubin thai ki ba ya masmo ki basmo concern ya kani ga jing kani ga problem chung drugs ka idea ka long ba kani ga mission ga ba kashnas ka government ka dai ba ban ni rat ding khom yo drugs de kani ka bang ada smo shisha nadu ba dono ba ni don kam ban do jat ni de kani ngala ban tre kam tang lumba kejinga tre lang bat kasnong ka tha ki school ki balang bat ki rong ba snong bat ki barkhoi bat ngangai skem kata ladangi tre telingi tre lang barkhoi bat snong bat tha bat NGOs bat school bat gila man de la kam ya kani ka bukan san tam kani ka ni ba ni la ya ngalai ila bon pala ki kena kasuro kasikit ba ki yale ki punon kam yung drugs but kani jing punon kam yo kani jing ngam ho drugs ka kata ndai ta yaki kam kata tangi ndai tangi ngasam Nilai kata ya ka society jungi, kata ya ekonomi jungi, ya ka yo hakot ke jongkari jungi. Lada ikna ibadang side anak klai, ibadang kena kila ngam hong ni jingtao, uli jajing di, te nga kuslai bala shay ka laway jungi kan koi shay. Te ni don kam banya le thma ban tur thma, buka ok sorkari, ni don kam tur thma yo kani ka jing sniyo. But nakermen man in ya persiang kat mala ngam dei u magician ne u balik magic ne ngakula mangin ya try kat mala dengkat baka batki society juni batki shinong kita batki school ki ni la hiban yale ye aniara ko limba ka support jong police department